fa le miarahaba antika agnaby am'izao androny izao le voalohanteny moa de présentation le tiagnarako moa Fidson, le ty namako ty anao atao hoe Stéphane, le farantsy zaroa anao atao hoe Stomy. Le tsara na ohatsy le avy hatolika reo fitenenagna fagnamarihagna zay olagna amy toera aiza. Zahay zany mpantsiboko Ambovombe agny, nanisamy lycée public. De mipetraka amy fokontany marobe maro fotsy aho zany miala eo amy kilomètre miala Itanambe zany. De maregny zany fa misy fokontany maromaro zany magnodidigny fokontany misy anay io. De manahaky mitsangana Ambolo zany sisisy zany. De ty olagna misy amy fokotany amizay zany resaky tsy fisian-jiro zany, na hoe tsy fisian herinaratra zany. Nefa amizay misy vokadratsy fiantsaika zany amy resaky fandriam-pahalemagna zany le raha. Satria mahegny tanàgna le magnaratsy mpanao raterie. Tsy amy fandriam-pahalemagna avao zany fa lafy fianaragna na ohatsy fivelagny ara-teknôlôjika zany tsy maharaka le mponinao satria ho an'olo tsy managna fahafahagna mivily labozia zany manahaky ataotsy hoe de tsy afaky mamerigna indesiny nao fahariva ty anay reo. De misy vahaolagna zany ampiasahay mahakasikasiky raha zay le sarasara kokoa zany na ohatsy miakoizy zany ty tenin'zay vahaolagna zay. Za tsy managno fitenenagna satria tanàgna misy anay io mifofofo na homan-jirotsy na satria ankaky tiriako. Le tiako le ty vahaolagna apetraky tokony mba hamalihagna azy ho lasa herinaratsy na énergie éolienne. Saotra atika agnaby naharitsy izay fihinoagna ty fandaharagna na ty fametsaha olagna miaraka am'zay fanomezagna vahaolagna zay, de misaotra atika agnaby naharitsy hatraminy farany. Misaotra tompo.